Then connect the Pia gas in goal page. Anh go sa mga wikat. Ngayon kung vinvie ka at wikat, kalme pa. Katashining. Gas in goal. Okay, I see us. Anh go skewa. Sir Lebange. Na kuya oye ka digin chusko. Damda kadintel. Nas finmakus ko. Kashikat. Cherry like yet. Kung finakkilemillä kun wikat peo ei anda käseen. Ano yung gusto niya ngayon? Countdown sinatas ko mga tati. Isun 0-0 na katawag. Ay film akong kwen share yan ang mas wikat ka. Okay, gal paingos. Sekewa na shoes kewa paingos. En kumashwayan le lenwo tuwo kay wo. Bilog yung kumtakawi ka tan. Kung masyum kan cash kat ke apa kung kan cash kat share ye. Finisyak mo kung mata wikat ke program sa kung mo kan like ye. Now we nga full cash in California yun na we nga taking Trisco. Kihsrucng finan Kent, Washington State, nga't finan Ontario, California na kada kan yakfesh program last na uya ko ano kada kalin yung ikaw na sum tamul salit kulogam siya katli kum yakan lom tam siya to uya kyangan na Kihsrucng ikaw na sum fagayan yan lo wala pa mali kaksagin kat ki molash Kulok yung akan wikum kan mano ke ikasingan kita lagasa. Mana ke wasak na fast food ke belsinge lo malap ke mamasho. Auk. All right. Kulok ite inoy na bela na ko mitki kat fast na mate. Nga ali de wait we get near pumtek pumtek ko ngai. Now
Kede mit no ein bel na kewa. Keden shoygan la trela ke siproi. Keden siapa trela sa mayen orek ma saying itia malas malan kat pen mana ka dak fashe. Na katsinsa o malan kat keden keden na ke malan kat. Keden keden siaklesin kat esta kayilal na katavash na me. Na digin just go ngay siak suguin gash ke keeps ngan kumin proi siak trela katavash na me. Digin di. Gladly. Glomalap kaksikin kat ana ki nga kalimi glomalap tamla shirle as always ki arulom muniaklom kat naknas wedok lagi belgingi inrela kasi ngorsla shabat fashnamet kat pray kat svidbe pashla yetum kat flat lash kat mulsi fan sis lagi langsi kat papa glomalap nasum ki maulok tamla shirle kat nakaywa ma wifake ki kaslom ki lao yefaka kat nuseshum ki pelsinge ta kalangan matalom in mukle makatashke ki kat matayang na ki rek maflat silominge kat kaksakin kumokat siya komunist katle estan naklasal gi makat matayang na ki ta kasloman kan fakke gali kalem na ki makum sumasta ki mayin kumakalimila kastom chikan fulok na yumbise glomalap na siyum ki vision jinge al damla shirle siya kumasang na selwi siya ulala asman fakke gali kinengo lao yefaka kat nuseshum ki penap na ska wikut gashikat ki kat fash na meto akayel siya ulal akayamat ki nakiwa mawitawi ononi tan ganigin kastom in kan fakke gali na yurun matwiyash yin fotodo ayan lois kat nuseshum kumin naknas pe gashikat awiya mashamsham nadasho ta kastom in kan fakke gali na yurun matlash yok kelos mamdain manas na belsinge ki maslalos kananaklalos kat nushepe kasalom na silos mamda ki belin yokshala papakalain kat ito la yurum kumkay nakfon yekatle oyepe ikes na talalan ganik makapriga diki makuduklas fin felsinge kulo malap na siyum lakum sa pamuin kulo si fun na natum katlalalfung ila pa Jesus Christ ilwin na dum taka mise kaspin makuduklasha el mise molya katangla galya katangla makuluk na kewa inak kalamila pa ilwin kulo si fun na natum katlem dalak fakoinge inusipek ka na siyas na kewa la wangin sisi refasta ki mise panangarakat karas na rongin rela kapaswa ulas na siyum kespin lang si kaulom na siyas ako lang fast na kipelsinge nasi kalangan talumin rekma amen lamalap tamal siyale lagun pala na siyum kipelsinge Right, tingin di kung kulag pricing and na Lamalap. show kada first bit na ke announcement la so and na ke masimit gusto mo wiga do yeko ng tamol salit kung fin ko in cash ko o yeko like fin bisa ko like is kung mo si mga dak fashion na kung bis share yan na ke Facebook lo man kau klum ge Facebook na in magain we to kalups like aslan god na mas may din sa kulo na singkat ke long lang lot kundi ke spend long lang lot pa ng kat ka ben ta isipin ta kay ni Esam gasan kat oye ko iko in Tuesday and ko sa ni stilatari sakta kat back fellowship program sing EPS nga pa kaslan kat yin mo fakirali yeneng ko ay na siyen makatashwe kaslan kat yin mo aspe we Gusto le en na ko ma boss mo ito en na ko ma yok kuy lan mo ito got gaslan got aspe we ora kung fin kien ko maswen kung fin lile kafo fu kung fin ito pala gaslan got aspe ke kasi swashika kasi en mo ko maswen na ba ora gasin goal online got fin siya clash pag din en na got flashes na wo na ko liye peles background sa digit ko en balance to sa wala dan so kala kan kita ile cash na ye ko last year aso ye na te alal ina ta fala ta la ta shokta
En kung faktawan, kuminte, salen i sen innan församling gaslangat. Kuminte salen i kumdalin lom suman, gästa boldu no församling gaslangat. En kung förfärsjust na wean, kumin församling gaslangat. Chike motko, kat fin efin tie. Kat efin församling gaslangat ke sen ri mo kay fanna. Kaya ba, lensi ke makton lenit gosh,ause luoma, we learned naause luokat fin so makfalet, sap ma minit lime gosh, minit singaw na pamay sisla, sham good. Actually talk about, actually speak about the word of God. Al mana ko saya ngayon, Merrick ngayon, sham, announcement. May besayrik ngayon, pero na siya kat sisla, fagli gigastan God. Na vinlim siya mo, nga pa gas, gaslan God balim Jesus Christ, ifo, kasukle, shmon yesish. Siya mot ko ipsin ngayon. Kung vinlile kung gavo mo, kung vinlile pos ma kung makfashe, kung vinlile peloil ya, na kumang okay. Nga sisla pelok na kemang lapake pel nga sisla gaston gato. Masige kumino kun Lulalfongi le pay na pele gaston gat pa use woye na su. Gaston gat pa use kash pa yes. Gaston gat pa use mainse una just. God ifin lukshin Lulalfongi na pa nang Lulalfongi na mo priority slash katinakten awla fall na ke. Mostly the pandemic, se malam singal luwa singal mios longos singal ikos ma sama singal mios ma ingin na malam ma pandemic singal affect failing of on na ko yok na mit merkia na masing ako min way to klang siya kia pa ko lusa ke ko lapaka pel nga kum si sa kigaslan ka na nga usa de just ko len akademie le me asyo ka tsvas na mit Tegindi. Thomas yung leklo malap. Kaksigin katla komisya yang nage live cast la roye ko. Nga lenganin wikut pe. Inkain wipe takfila ki kaslan kat ma katashke. Na hensi mga aske nga if toto pe na Kent, if toto na airport, hensi nga pang SeaTac. Na maasin siya nga pa, may tuyas nga kayo wata ko in rela pe alu in sang kanasin siya usema si baba mababat maluslo pangla vinan ko siya le Minister Kihsrucng na bagat ta kayo ni tagauye ko nga ke rela pe may fakakla ko ke len mga wipakin malutuda ke na faso mo matwiya sa ke fellowship mo aswaye ko panganan si mga aswingin na katashi ke iwelal tamil Chester damdahil alma siya sauklay ni na nake iwento ni si ke kasi ngaya. Gayan mat nga mapangsin mat kol last Devon siyak tay kekla na siya na kayo ma kain da kawi ke kasi ngaya klamalap. Kung gulo ke actual mas SeaTac ano nga nakulin yan jingan ko kayo nga aklin inenen jingan ke Inenen siya. Kumtang affair tamulin. Alagaw mo in Seattle Washington Seattle Washington State State ba Seattle dapat may ko dapat mo Seattle katjas mo Seattle katamdana Ken on Marysville By vaccine Des Moines pa katjas mo in Seattle katnamta Amday Seattle Dabei kung arulo bigat yang ko yakan na mes ko kada use unso ko ngay kada sumneral senelin soya ko India ko ko fa mamatan pot bola na unso ko long kasak unso ko alle election na akes makinyagat ke maulas pinjel sa inyo na mes bigat ke unso ko ngan
Alright, kal soya ko senilin soya ko kuloke unsukongan kida fastnamit nage in academy shipelas na uyeko ba magde samkin namsengya Monday samkin shikeya long si last na sinka chifel lapsing na kuslingan pa siye Lulalfongi Kutanglah na ngayak fashion Monday Tuesday Unisi de just ila ta ko kasek may ila silba ta ko kasin mo. Ila ta ko lutu inak fashioniste na tosto ila ka tayo ko. Frete sette dignise na ila or magin pel like frete o ila ta ko ke frete in ak fashila akataye sila ke frete sette na panang kumusta ko isamin ta ko wala ke frete o ila samsam kun na digin just ko ila uniste ekase mo na nagya uniste na senri an faglo si pangayak fasila na kumusing learn na if to jelgash last na uye ko ayak fasila Monday Tuesday no digin just ko nagya uniste to nakita show nige senri na in Belsinge kishmintig ni siyang alwan mo ko then ispell siya na kulian ko gusto kayo was magkasya ke Facebook group lasan le gusto mo wigat long kat na kung fin ke liye kasya ka tayo sa masumisak le hindi naman din ne minakan pamta akfasya Monday an ilash fin na honolulu ilakfasya ko ilaya pa kunak maitin mo pagpapaki guys si maging kasya shakak sumosta lang ginawan na guys yung nagamandayan na Tuesday an Rina dahil Rina ba siya kaya kan uniste an takoy ko try may you're all Lemisus keeper na dosta takoy all Emerson Lemisus Emerson Talain Shoe Friday Tekinis Evelyn Dossier na sette an matakayon palik finen Cordova Sacramento area na uniste an nga siya faculty na aklen ko Miss Karen na Ignisena Damul Frank aluka Karen ba siya kaisiye kuno kun kaisiye week nga nilingin na pa po siya kinipsi nga na kung finliye mo kumikan cash ko kumikan wikat na in sumosta ko in cash siya kasilin akalim niya yok na sil etiknisen na walang Karen akalim niya la kumaysas kumikan cash ay pisingan minisam le kalain sa po ti makita shukira sin may tigas na maganda. May mamaysas. Kung naliyak name sa Facebook lang. It is not your ability. It is your availability. Yeah? Kanya ba? Pero maan kung fin maysas le assurum ko tiye mit kumelya ke mayin kasing consecrate kung fin ko na yun kadil fin bangon ko kung iltige ko nusta ko sa matluman, ito luman ko, makumas ka. Yelki ko minta ko, ut mo toon shume, bakasing consecrate. Kung ko, ang limgat papa, ngayingi, sa payala. Na, makadilayin na, nila sa nekumle. Na, 99% out of the time, ilawisuot, mas makume, ininay magninsang tafila kaslan, sama, ita kasikum yang pinagimulong, Fincel sa mga kung ekin mit fast na way. Asking mo ko, kung finayin na skills katilaw suot na suot. Or maging skills nga. Insang tafalayin na nalal. Kung tafalayin na nalal, katilakin siya uye kung kisipinakos din loman na loya pen nagkumle ke necessary skills mainanayak. Kung minlalay na kaya makataas kaya nga tayo sa raming kon man nagkakasin ko mo. Kung vinulay na casting call anchor, casting call online, na interface sila ito magkwin nga ta na Kihsrucng
nakikaisi ministry lalap mal le yok akfashion kat kas ko siya orik magin interface ng isang tafla castle gat graphics ka orik magin kisipin ita olas para confession ito kisipin bang silan kat inila sila nakfashion kat nila kat sa fall ito siya kat able na singkat Katil say might fall skills, the necessary skills might not carry out. Now skills might we sila sin might ma indafla kasay. Kung may kono nag-cash po yung nag-work maluman ko, oy na siyan ko cash. Ashway. Na kung may may sumamata tapad na may bangko man, make this your new attitude. Sumsuk. Katanda Washington State davanda ko ngamtan kiya ko. At som tagay ni sila Pacific Islanders ko Micronesians, may Yep, may Palau, may Rook, may Ponpe, Micronesians kay tagay ni may Kushay. Kat tagay ni ke Parks ngayon me kat kauksulak finan Marysville nga il reserve venues parks may merking nagtakatake ni orek ay nga ni orek pote ka yu mga kainan il reserve in concerts nga ke parks nga kat necklines nga il necklace speakers kat on suman gaslan got nga so they can just call ilan charm kun be mama lisi kake we can say Diggity. Malap na sila. Masimit nga kulo malap na sila. Masimit nga kulo malam singkat. Kulo malap na siyumbe kung kikapaslo na silos. Arakat kain wipe ita kyang nag-invitation siya ingan some rub shoulder with other believer or yoke with other believers. Nga masiya mama kadilikesta na sika pa ministry at demanan siya mit kushay. Kadin davan ngati every walks of life. Nagingat mit kushay kat mutaw kushay kilak na punpe, kilak na ruk, kilak na ye palaw. Ingain bange matawek laili ku fashion na rin metlash nge. Mayen kikatara lutilas kilang si silan kat na siya smith nge na kadin kain itala lang si singay kalam ke dangeability ke magadak fashi the masi mayoko pa fact ko sila nga nin kashigat kadin kain alana kalimil pan lang sila sin met wiyesh in be very mindful ke prayers lasha ngadak na lang la pelan lem upkaran me na langye masi maashpe pa katte tala pipe sila bangon kata na experience look dan kia kakigat madash kya Pensio metlash ka din kan mi palakan o yesing selection ni nanain ala na uchak na inner core la ka din nang wow askain mang nara taka na siya ka din na focus ke masima yokshipe God ala na aske nanaksimo ka dikiya makatash ke parrot time na panangara kadakut na met ala na me shuke kin every second makadiligiya mo lasha kadin fast na met akalimil pan lang sisingin sin met wiyasha na the limited maganatin met wiyak tevan siya kamura siya ko sayang agadin kain alana ikestam dalin siya sin met wiyash nga tamlan sila nga mapangay siyan ma mature Christian ka met ma kada from ikesin siya kan diakla met sayang na be gospel singe ay be nakad kiashi rosro ifo ka tefakt na silos glomalap na flok na yun na kum yayat di lusiga gaslo ne gaslo el fact na siya mayaw si kata tarakta kikanta kaya it took us 45 minutes tarakta kata pangi masikya ka katlima kat patla kat sumta kat falang nagi in kayan program sa usipe katin sikiya keichie lapan fakik maasha katin diepe in kan kasikat pe
taga kapsa nagigaslan kat ma sim nagipapal natas. Na kumdi Na oyang elaski Wednesday dasta. Hasta met mo sere. na kumdi met papang met takovinen Oregon, takovinen Pasadena, San Diego. Met ngayon na mo na sila. Ngam din kaya ko katsok ngayon ne si Jack kimani lash fena. Na kasi siya ang hey form na si mani ang. Mayan ganda buku siya na vatbok la iplom kaya ne. Special ka sis mani lash ngayon. Min kumsum is a breath of fresh air. Nakilalay fung yamin nga fin matanan siya ngayon finan Ontario sa wangin kanonen airport si bangi may tamguin may lomal daron kafulalosan ikomenan wangin na usay na kumsum nagigay no yesing ma kasabi na kume nikun le may sikke ka na kum sukle katle lagash kum fgamin kum futolo pabel kum futolo na kumyange ko ngayete me finta na me oro kine sukadlen gashigot ke fingam dalo mo ngatna ilya nganda we ngakufla kulin long god tingo gawan vaccine well global lab na katutut na ki Henry ke me ipusin al faslom longosh yok shibega din som nage fellowship na ensi mataka na sikya pa panga fact nge inta liye kalan ngan madal kasar curriculum kat orekma mayen panga kalemia nga som te dala me nga expect na nga falela na nasin kat in kol kat kifale lasha nga mo ensi ngan usye na si me level sa singan kain dress code fashionamate na eva usip na si mama elutia meke mama lakula na si maash ki makatas esum na kaya kung titigin si Pesro ang askak samrong kun bingagi mo tilalfungin na kayo in galam kila kuminsuk kumfinsin na pala kumpula lang kalenglan ka kumfinsin na pala kuminsuk ka at na para kumkain makumran onen yung dali prasla dali ko alam do prasla yila som na kaya onen weng le kalme kumkufla li sigig sinsiyak ke masing kumli kolon kat ki kumdali prasla wala baklan kumikufla li tanga fakole kumusum gasta ke en makumte na leta ngam tanki ka so tanki ka il tan masse tasok tag gigasolon ka at or katkan ke ni 44 lakat ya katipa na leta na paile me isikyak o katil liye ka chang ni ke na eyelash na airport na ke may gasos ti fishes mo din mange tangan fact na paile Kikum sangin siyom kumin akfashi kumin sukle mea pangwan kat na siyom kat na ikesinit na siyom kumin fashion na med ele oye pel flie en ma ni kumisis fal kum nake nang afak mga medical chuso na game dito siya mayen kaya samdram gun lalal fungi na oro usila si kumkiden non kala ko nga kum dikat ntanage our comfort zone kakot exercise na pa ilalal fong nilasyo. At naman kung sislam ako marong ang text you. Nga sak na, kung fingi pala kong lang ka, at sige suk en mamit lalal fong sayo, aswe. La may connect, fakana you're almost. If hindi pa ngayon nga dig interest ko, damli lipan, damli friend, kasi ang dasam na katalito siya, hindi kita naksiksak pe. Kat ito siya, kita fale na yin, na halde, at mo kita phone mo, o halde,
tato kat naglalifong la siya kaya kain sum shamram na siya may tsari. Ngayon po, may katakay ni mukuy-kuy ingal sa siya. Tingin just ng gagawin vaccine Alikalim, nga palama ko makalimingin na ensima ale ansiga pa ke matawagan invitation singe nga anan reluctant na ke na ke nga sum diye kasa si mausina sigin kain patok ke na ke akutla ke Lulalfongi ko gasima agat mata insisi ke nga in fashion lotion vulvar fastmet ke kalan gat te kala shifena elusi added meaning na sikke Foloksilakam tawakisen riye king of local fashionamit inalena shuki kaslan gat in shuke mayen ngabalakin na paye king amtaki kaslan gat nila anangan mga really connected ngan kain esmak finash masit kain laman fungulya na nga sila kaging gases in prince in gat in kan connect me kalmen mga lamalap. Tingin just kung among si lalo yok le peri ke mga singa. Rakite vash na mit finchak singa ya pa mit lash nga viewers lash nga kuminjalan ke la kum fin ke liksina pala lang lang kat ko akyok ye mama shiruman kumina na kumin suk. Kumina ko siyak singkat le mea tang law na su. Na kung hindi ko sumna ye am kan plug na naging makadak fresh. Kung na kel yang tingin just ko PA event so nagatokan. Academy, pumunta ka na, check it out. Go, ngan fat na pa mas medyo ka siyang na, ngaki ko min application, din makatulutigi gas lang ka. Kasi na keep it as head knowledge. Head knowledge, pag umfulianan sila, kung tumawin ko. Knowledge does not become wisdom unless you apply it. Na definition for sila lang wisdom pa applied knowledge. Na gas lang ko binis lang mo ko in fact may kilala fong iloman. Na kumayal na fuko ko ikilala fong iloman. Na masi nga fact, I get kadigas na sino ay na siya may. Na kung may tuwal siya, kung te, kung matanalo ko ay na siya mo. May nag-invited din ko na kaya. Kawak sa ngayon dahil in Washington, na ilda fast na Kent area, minash talik pas talik pala o mga peaspel. Ay makulit ko rin kayo ni yak you volleyball basket ni sure ka nagasad ka. At tingin just ko, unso ko ba nga usya ngayon insang ako na nakimali magsang ko ng siya ngayon. Magdasam ni Primrose, ilan cash kat ko unso ko fact mo ilda po pang lock na sil. Stand by.
right? Primrose LLN kilo malap ke onsko nganak kay kawos ke ako sa sken na kaya ke mulit titla siya gishbintigin just ko ilashi ke gali na yung ani singaya now tukun el degin bana kuan kung kan akfa sila uniste an tostan nanganak may dasikum na ko mo kan sumagi ay ngani makum nakinggal sa kumasyo yan. Forget. Tom Shirley. Glumalaki lamala loman ngan kan sumpawal umke mama asne. Nga fast bit ki maluto sige Winston. Kafi nangan. Kal. Gumi kasik na gumita ko siyang siyang dito na kasik kunistean emayak na kung nakadetostan na nga minasikum na nga siyang masayangan. Forget nangan. Alla na wo memsingan. Kaksigin kat kulo malap na sin tamal si wiyak ke lamala wo walal ngan kay sombeli makataskenge. Na maluto sina ke Wednesday August sina lalgos kan balan dito. Fak mo ita in Israelik masiwas masisiwas. Na mo yesima kadinsang Israelik neba kadin kain orek magin sisakasakla kadin tasty met mafak mo elos madalos fak nga makingan lankat naash kain in test magat kain sige sangkonek Eurolos ma payapalak kalim yun na siske kadin orek magin sangkonek la kapay na payla ashikasak kakas madal fak magipayapala Forget commitment lalo ng body of Christ. Mga kadat kakataya kailan dito. Forget lifestyle lalo sa. Forget fruits ke ministry lalo san. Natis si Mayoko. Kada in akataya dito pala. Lichis el fully man, fully God. Pangan si kasak tamla siya lima. Kain da kadin kamek na pa eh. Masingi may da kanda kange. Ngamalan ka. Na kadeta forget. Na pangak kalimingan. Tamsyale pangan nagi Wednesday an. In fact na mit kita stawan, si van fact mo ita kat kain lang siya met niya. Na pangasipin lang lan kata. Fact lang mit kaok siya lakla ka din lang si siya. May lang siya masin kat me. Lagi fact ko niya siya ka from yoke kat samsam ki met Lulalfongi. Kat samsam ki met Lulalfongi kisiyan riyala lang siya me action siya. El choice siya. Na lang siya ngayon el me pa akademiyak man choice siya. Kanin akademiyak siya korin single dolo fasakos na kit course. Siya fakla lang siya mong fuses ekalang lang siya tiasok lang siya tisvena kongun LTA insefalat LTA ma ora masafal LTA nanga kalsifena LTA malat LTA ekla makuluk orek nasil LTA ngan ki makuluk langsil na fulek langsil finchak mateng in pelin na kewa nakadina tala source siga langsil sipin langsil matakayurin katme na ilang silal kisekan la wen kulosi fan na natal kisipakkom na example singa lola si karaksi kadina ta kalmen lang si singe mana ke walara kelmo ni kinal mise akalemi lang silal nara ke lang silal likiye kalangan matal in mga kung kay nakalemi pe lang si singe nara as lang si singe nangakumin silala katinorek magan it's a choice sema ngakumin si vena ko na ekki mga kumin faske katero fokya katin kain ito may tan ito ke choice nga na assuros katinara ki oye makat kain fakek ki me mulla na sinkat nara may dito tinga fakla katinara oye katsuna liekat tasakta Katfin lang si sisin si kalman bakadil matain kat lang si lal ak falyi yakin kat ne deliye kat ke kat ak kalim ye mukuyu ke lang si na kalmiyan pa
akfalye yakin katla. La pwede dito lang si makadim sila sishme. Na pangalapan lang silang kat mausiya na siya. Leksina akta yakike siya John akot fasit ko to singa luo. Sam kun yok na ke lang si singa panga akalam ya definition laki siya korin singa dolu fasit akot na ke itkos. Na tamo siya lebangan akta yan nakita sa singa ke itakat kat kain lang si matniye. Kat akalam ya lang si singa na sin matbuya siya. Shenriye conviction na katay na sisla lang si wikut tits eloswela worship nara kapasingen papa na usyam nin kalsingen mataka na kiyala tako na yolo syam by natural luck mesikat kanu siya ni kasigin kan sangpeng kasha malo sa skyan na kaslan God inakfon nila ensima alala nabangan si mga skya amisile. All right. Taking just go. Kung gulo na malap ke bayang amdangan tako ala kafu na ben. Ala post ma akfashiya lagi kum kusas maslon maita or masin bayok siya. Katako na gaslon kat then mo inash maslon maita. Katako gaslon kat if min gaslon kat pagalim sin. Nagalim sin by tako kada nusi na en mamitaas ko yo in makopensang kadit mo kan akulin pala gaslan kat na kay wain katib na fat na yining in galan na kimulas guys adi ko gulo lab aspe mala you meeting nga just ko plan wona ngale ke kumin sangben ke lutiloman luti si mamra na sinsisya uma kat matayira fin ba shawlal amlel rain nga alena me lipsila lutisi lo me alena usina si kasi mayen nga ke welalos pe kelen tuwa na ke family viewing lalos kel tam da authority ya na pa na nga kulo kalap na singat game tam shole kuy monia klo makumran John Gunson sapta singa lagos faslong ulit ko siya siya masyadong misle singa Gym så fækker gym vi kumin long na aflikum ne. Ash I tolu sikke. Kun riti misse si level tram misse si mal elusina siske ma el malan fellow så fallen ke. Men misle singe by usla siske den gain molgun long se. Den gain molgun long se misle singe by usina siske den takeni mukui bange foundation bange pailang nage tagani mukui pain ash mislelan God the mislelan God singa already kum findie majang ram gune pa ngakum kat na fon na ita le naslo show Belsimars division ke oina si finne na ke fin bange ash masin se ash masisikia kin maslos in mosang orelik na naklasyo. Na misle sige so tapos sila was long dit kas magum fat man. Usa sistem mo kin long se usa sistem kan takeni mo kui masi yok sipengan pa usa sistem kan ni toy na nakmanas. Na sin mate ko yes. Men confinte finate na sel taking just go ke el directive piga nak nga fash mo ta. Na ngaisunol ke tosta ngati saram na sel. Ngalik na vale. Ngaisunol kung directive piga nak. When not messing by lang kung umang. You drinking a poisonous drink and expecting interest gold to be poisoned. Now if you went misalan God in God, na power na divisiveness national. Naging fact ke tamil liban elsia ngan so wala da lalo dito nga pero tamil line il layla nga akulok lang akan will we say will tamil frank ting isa na fret will liban napangandigin gulam sa kaya kan ngagina sa ang relationship na sin wala. God bless you. God bless your heart. Kal gulam lap nga figura kumin fast na met kat sa ocean tram. All right, take it. All right, bless God. Bye-bye. Kal gulam lap. All right. Kal gidevast na take gulam lap. Nagdevast na met manunak si last yok to nage Monday nga fakin le Monday
fact mo shikeyak long silash na sin God. Kung di mo read siya, nakasya Deuteronomy. Kung fin read Deuteronomy siya nga. Tana, il samdrang masi sa winya ke Deuteronomy nga. Il gusti metligi na katila kalalen. Akin siya uy matansal siyang Israel. Sumal sila mabangat natin. Metligi na il inalen sang na sin met malakin siya uyengan. Akwak lo sin matake. Ifin ba nga ako siya machibet sila na may ako klagkat nga. Isigimot ko la. Ifin ba nga ako matalon often kuno me. Na kung siya nga shok-shoki. Kung siya nga tingduman yung shok-shoki na kamay. Del fa siya uchat na lomo. If ako del dun kunuman af na shok-shoki. Na facts na siya mal uchat na lomo. Ye fa siya nga pangay akwak siya ma. Ilosin na shok-shoki. Na padre na din Israel, gan katil sang na selos. Akwak, ilusin matake oyelan met Egypt, kamit matyasang singkat, men oyengan, pan mamakuduk na selos. Naram, maritsen isvesigan sa fact mo, shikeyak long silash na singkat. Pag ginasaram ko na font na mamakalol rin Israel, gan siye, mama, Kati liksvina ulela si Israel nga na pa ilosin tiyak fletche katsaya. Na faxing ba kung vinile Deuteronomy singal do di siya nga may lutilal Moses. Osh yes ma lem kati fat na si Israel. In sin kekin yok na ke akfalet lon mit bacon. Akflet lang met pegan ngayon, sin masulela. Kung kayo oye kuluk na sin met, na sin matan, mukul na sin mukul. Kaya oye kuluk na bangan ko to oye lang met pegan. Nasapta singal dolu, kaship tolu sike. Masaram kinya kilo sin keken, na ki akflet na sin masulela. Ipsimit ngan ki sapta singal dolu ngan, pa meritlas na kemante samsam kinan. Ipsimen ngan ba ilosin sensin kin met palo kikiep. Na luo tolu sa yung kisasam kin tasat na kain fat na mo kayo na. Siyak ngan ba met kawak kasaw foto to kopen kafasla met langat. Na siyak tolu ngan ba oye malayin Lulalfongi ko ako ikuliak langat. Kasing siyan pa apostasy. In folok na ke oye mata. Na ang folok, may rich lakum nam singe aske sapta singal dolu fosinge fosakusan. Na kung vin nga kumin loe ngay kung kain sum riti na ngay riti na nga siyam nam gun na nga summarize siya magkifan na kumin makain in galim ke. Nga siyak pe na ke may nga siyak pe na ke casting ko Facebook group la siya kung naman so diye. Oye se met ko in palye oye na siye met ko in orapalo lalo son. Skimot ko. May sivin na ana predict masisikyak na kung kan sa mo met pala si pangan. Nasokta masikuminsisinkinan pa Oye na siye palye ko, palo makasyak sin may ito. Ilo sivin ta ko line ako kaya masaplan ka at pangay may sinsin si mga kadil fat na sin dahil aling Israel kanin sinsin kaya kinan. Ilos palyelan may ito, if in line ko liya kakuklan ka at na siye nga mainin no. Ilosin kekin. Masaplon kat na si Dalan Israel pa ilosin ito in sanging singkat pa ilosin ito in akfalet kat ilosin te usi kat saya ko kasi idolatry worship ilosin te usi kan akfalet lalos in masang akalamin si akfalet lalos na singkat. Pangay si mama sa makatil katlem ta si katil tige kumin narog akset luman kusyang ilan kusyang na naging maa sa malarela
Namising makadin namising makadin mata ke pa in pa maprim da ke mapaye masuo se pa kaslon God. Kung somli son iko singalikos was singalikos on. Nage casting lisa il fact le ina matalye mas mapaye suo se pa me pa kaslon God. Kaslon God magkaifan na papaye suo. Power Moses luti na sin Israel ngan lo sin ke luti ilya na ingodon feeling wala sa ba end na ko ngagum taga wiyalu, ngagum taga long gastan ka, chupes ngagum taga long gastan ka, taga tuti gastan ka, kaya mo iyak na in national mayeta, taga den ko in akilen ma o yelan fel, kaya mo ti show na ke. Men kat fintie etta le mea o yelan fel, kat kaben isyong katyang na ke. Wipe na mga mugui ne aspe mayeta maisikat na ke ilos sa mga etta etiakos. Und so ma Gott fin long etiar napangasi makuluko. Na may bagam da sing ako finito la kuluko tar napangasi mo si kasak na singkat. Yok na sing Lulalfongi ko kat si mabang matalik na. Na kaya sinigigin ayan silang may ito. Ayan silang may ito ko yung kifas katle. Kifas katle kaya bangon na mo paya masan mawagkat. Mayan para mas la uta ka na si kum glen riti yaw. Kung di katsaran ko le, nagyawa implan o lang nato, ilusti yaw ng akum, kat kan riti, kat kan ulag phone nato siya, kat kan ulag Bible singi, Bible English, Bible ko siya, so ulag nta riti. If napelan with Israel ke ulang nato, Gas Hebrew si Mort magniya kalayok nga ba, Shama, beka ng Shama, pakumin long. Pero si mga medludia, hyperscale sa rangi gas lang kata, mako naman ba, kumin long, purong o gas lang kata, in mo kain, iyak na in, patanin siyom, kumin mo kain mole, kunin mo pa in sang gas kuman. Namising mako min long ediye. Para lame il fact ke, puklan meto, mako min pray and watch. Dia mama sikat lain in Kihsrucng. Na bangan si Fesi ke che ikaw na zoom sebe kum gulo ke marangan akademile ifopsum sa ma ngasyak miseng. Ngata tik na filias ke mail las ke ngata siyan lawa po. Na kung lumalap ke gasya sila na ano gilak mail mo change sa takos. Singalit ko siya. Kasyan ba mo nakisigan. Nabangan Monday. But sure like Tuesday. Tuesday, sons of the singalakos force singal miwas na longo lime ko siya. Sons of the singalakos for singal miwas na longo lako siya. Siya fact mo Deuteronomy. Okay. Si Vesingan fact mo, karangan ng masaplal. Karangan ng masaplal. Kung vinili marichanash sons of the singalakos fos singaw limekos neke fos lomulakos. Na kung vinloy nage mananakis yok nagisapta singalakos to na ulaylalon kat nake may kasyo ko awulyel ko kasyolon kat na sin maitlal. Pasap ta singalakos siya. For singal limekos, el yok na sham kun. Long se. Long met tamalutud ke oye ma limchis kras ilakfasyon el usliye. Yok na ke masaplan kat. Na limchis kras ke lutilalingan, il akia na selos. Ilosin itoin molkun malu. May maluwang aning molkun long se akos. Long se akos. Kung
Ako vinflia mo lokum gidan long se. Alif shish gidan akus. Ako vinlon da malu long se akus. Alu da kun shrelik. Ako vinkan may tsima long se liukike ka. Oh, mix up kasi. Ako vinkan may tsima mol kun liukike. Ko or malong gwin line ko liukike. Sap mo ako minakun na si self inventory. Lila ko mol kun long se. Bayan, parang fosse kami nga kalimila. Limchis kaya sila lutina sila ko akye. Oye na sila si galim gele. Maluwo ilo si mitamalude na nakfashi. Siya pa yung long si ay nakos. Na fosse nga lagos na kasi nga ko saan. Il samtram kin nake ngon matal. Ngon matal sa mga gusto gospel lalchan il pangisipuk ma sumle nasimwet na kayo in galim ge kung lifi kalvax na ba meto il sum nasin community Jewish community para meto il choose na mak il sum nasin may kalalvung vinan Rome naki-oyen may Rome going madiksya galim ge na Luke il sum na sin matlalong finan Greek. Pagulia atin ka pattern of writing lal taktodukman. If not John il sum with all communities in mind. Il sum na sin nagawa na para kung fin sa asin na kanilalong niya. Na kung kinala pukya sige pa wala kung kiritin tawa kan. Dawit kibukpal John. Min sum le fisha sum na sin na kayo. Na gospel lalchan nag-emeriting il sham gun na yok nage ngon matal nage ina na ngon matal in tako awla aslan len Jesus Christ that mo ewo na suwos ngayon sa pa ma Kihsrucng Paracleto pa awya ka the comforter my replacement ilan ko awya fay wona siwas iba ta ko kasha ko nakisulela nakimulin live ng na ngon madal singing pena ko pinlon na kaya na to na pakatil mesam le label Jesus Christ il nash na med last ki pala lang na to na kasi may palo kasi may bangon na churches may bangon na in akas mo kinilo in Israel kasi may il nakulos na ngon madal siya pa ngon dal siya pa asyu kumising matlalay fong niya mismo nagkikala diya sa pagmiyos was tumulong to ilik siya nakataya na siko na first algo sigalya bisinsik nga kuminsiya ka pa may kalmin faclan lim nga mo ngay falok schools like betwalin kost kan we som na kaya nga ashwaya tashokta del sana ya ngay falok schools na il samtram yok na ge buffos lungol siyengan kat kalam ge or ma sapta luwo na ge day of Pentecost pangan bel sa mga ngon matal patat na fin mit lalal fung na kewa pangan bel sa mga mit elo samtram ge speaking in tongue of fire lo samtram lalo san sa mga may na kalam ge when samtram siyengan gaskas singan, mana sing mitsi gaskas kan na singkat mo kayo fan na. Nabangan echo niyan day of Pentecost, na the outpouring of the Spirit. Ashtuan ngod matalo, akalim yile, lemil fat mga esom, sa paya maawulyak. Napangay, sa paya maawulyak singan. Na nagifos, longul, nagilongula ko siyan, il sham gun na ke il Judas si sham gun yang de Judas Iscariot si ma faklega il sikla kitaito fakya le kumashin god de kitaito fakya ngon matal sing
Nangon madalsing paro kusli ke mitlalalfungi sumamta akagay na kumikon siya nagsinsyak na su. Leko ngon madal pa nga. Ngon madal ilde mo nakagay. Ngon madal il fakpep il ifal. Ngon madal sakon kondal balong si. Na mitlalalfungi mamata akagay yok nga malong le. Asno sumuyalu liye met kolin madakagay indialu. Asno long asno liye ke matak kenga mata ya nga tanga long le shakagay ndar ke lo malu. Kaya nga what kind of spirit is that? Test the whole spirit. Sige le pay na pay le pangan na life niya. Na confit ko na mo kumsiye met mas ke masingan. Sin ke kingo mayan meta alope. Na ba may reaching luxury na tako akes makanyekot nagayipsingan. Na toplan lem nagigisin sexual Judas they scary Judas nga pa fakke was lungo to nagalungulakos nga. Le ilose ma sang sin God ko ilose ma long sila Jesus Christ ilose pa molken ako ke kulyak God mayen kalme pa ilose fin akos maing kalme pa lem Jesus Christ il ashin elos pel na ko may siyak sin God in alalos an kat papel long ila to book na para James Pastor James at mo God a long broilan a righteous man. Broilan mit mga sang sin God. When if perfection live just Christ nga ashin kum kat papel sa payame. Nga ashin papa na nga papel ashin nga kat papel ashin nga ashin gos. Makime makingon matal. Mesik sabi nga the Trinity. God Papa, God Twin, God Non. Il monotheistic gods. Il katsifan at matuluin mas. Il polytheistic. Kaya poly mapakandin. Il katsifan at matuluin mas. Para if ingon dalalashin ko, lam just kasi lashin ko, kat Papa lash pain ko. Kaya kung fin siya na singkat or maging God matal, lam just kasi mata level singkat Papa, il mata tafikum. Tafikum na singkat Papa. Nagisipin ko na lashin ko, panang katil long broilo. Napangay manilaksin na kaya Tuesday nga siya kasi karangan ang masapal. Tako niya may karangan ang tako kaya action for kaya tiyas ko siya yung pa akos. Kung dimdanan non ko makayafan na. Kung actually do something about it pa your level of obedience. Kung akos. Bang masiyok siya. Na tingin Diyos ko lang kung launiste. Tapos tingin siya ilato ko ke Fred katsin mol akfashe Fred esette na isam ko into ko lutu wala tingin Diyos ko shubi ba na kuya ba na masig no naksila ke unistean na tingin so ilato ko ke Fred kuya Fred esette na masila si kum na oye ko pakatesho na ke fake lo sila fake lo sila ke Senria Verlos ni Henry, ang si lapsing ang tiyo kalmo ni Fatmol, siye Lulalfongi Kutanglah. Ko Lulalfongi sima oswala Kutanglah. Lulalfongi sima oswala Kutanglah. Ko siye Lulalfongi Kutanglah. Kaya ba, kung fin matagil Lulalfongi singan ko palakin Kutanglah. Na kung fin kan mit sima, kan mit sila ng mara ko nga siya, I feel like a loser. Na sa mga kumin na kung chikin life ang gising Nga dyan na ba yun asumle. Kaya kung punta kayo life ang gising ka, nga mga na kayo at ilay, may ilyas. Kung liye misla lang ka, kung liye katangla lang ka, but we confess kayo kung confesses na wayan. Pange siya life ang katangla siya. Na si Vela ke si Andrea, len long luwa sa mo, life ang katangla may kisya. Lulalfongi Kutanglah may Kihsrucng. Kaya may pa
Manako Kihsrucng man. Lulalfongi take Lulalfongi ke malan fellow. Lulalfongi ke some textbook or some courses. Ko Dr. Phil. Lulalfongi ke malan ka to ile Kutanglah oy na si mama to Kihsrucng ko to chicken fungul ko. Na may reachingen aske aship tolu sige. Morita aske siechon sapta akos luon ke tolu ke skalit kost na sapta akos was akos na kilime ko siya. Nangasya points tolu makatesta ke standard listing commentary ang langas la. Kumilang word for word mo. Kaya lang las ke kada liye mama ako yung standard listing commentary ang masih kumproy Proikin siya katin guest at kung read la passages. Na kung sumliye la mea si leng lal ke commentary yan. Na kung read ko siya, mea si actually yun. Na kaya ba leng la siya kat the word for word translation. Ako sa maging contextual translation. Gawa na asma woge word for word, kundi na asma woge contextual. Word for word for siya, to the point. Na contextual kumista le mea si common maritin chicken akkalemi na mga asla. Na lasing ausot na zoom ngayon contextual translation. Na ipsimengan pa init to masikya. Mea fos luwan na kifostulungan akkalemi. Kumin ito ay kumin akilen ngonlon kat. Kumin ti akilen makifan na pa. Kumin akilen ngonlon kat pa fosluwo. Na fostolu kuminitaw na paye. La parang online kat. Parang ipsimit kan. Na ipsiakluong en usi kasin kasho. Kasin kasho pa fos singal tuloy na giskalit ko siya. Il samdram kun ngon matal. Siya kinanak manas. Kinito inaklin makuluklan mitsi. Inito in siyak singkat kinanak manas pa fos singal ako siya singal lime ko siya. Na gilom siya na nasken fosigal me on course akkalemi kapasima orekle tukun kum siyak kum akle makulukluman siyak kinalak manasken na ilosima die siyak kinalak manasken ilosisun na non course na ba fos gasin gas o sige fos single do yung kinalak course na ipsafta siya pasam gun Lulalfongi 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 sa saptal mi os fos akos kilimekos Lulalfongi sing werin makansang tulokin yan. Tiyo nga siya Lulalfongi kika. Fast na mid. Tiya koin tui. Pa fos akos siya. Na fos limikos siya ilakkalim yila. Pailang siya Lulalfongi. Ilos mo Lulalfongi kailan Jesus Christ. Ilos na mula siya mana ni dope mabat. Nga siya fakulot siya ko outline siya casting goal Facebook wasan kung tata ko liyer magkun tamas siya nga na siya kung luti ay kumriti mag-evan na outline sila siya ay siya kuminsong proikun ritila sapta masamram kundi ang siya proikun dila may katligas na siya kumin liksyon su kuminggalan. Karena luxury iba kuminchige na upe mit kumkifa. Kumsipe fashion, sipe patok na may kumvita kami gasingan, sipe really la may gasingan fakan. Na pang masuusin ka ata. Te masi, pang wulan ka ata. Wulan ka ata, liges na sinilusyon man luxury na su. Yung akong kong su, nonchalantly. Katkan su na manafalya nga, kumvinsu kum luxury su. When basically really Bible, kainin mai sikat na siya. Kung kung tatola, phone call di man pang, may pang ko, mga kan sa ulaman ko, besi masikyak, ay lakfos siya kumiyak. Na mako naman ba, kung luksyon ni, supikas lang ka. Na, bagay may naklas na uwi ko. Ang ituin siya, aglin may tuyas mo ito ko kas lang Pidam lagi ke
Tamil salig ikaw na sum. Kulogam to gaslan. Melise dossier vinen Sacramento. Oh, San Francisco. Melise. Kulog siya klug. Sue Rodney painko ikaw na sum. Classmate si Loknan tama nota sikra ikaw glon singkat keke kum to wikat changan. Tamil ason. Ngabakon kung peligas mo, kasi reconnect, nakatsan sila ng phone. Kulo, pain ko, kulo kung ito wigat changan. In fact, siya siya marakat sumsu, mamatulal kong yung aspoy. May, kinanurik makin, spiritual gifts. Makadalong, usyo na siya kasi may ito. Nakakasinig siya kung spiritual gifts, makakasamakin, katamalasan, katakapakat tayo. Na isa wala may gawa na sum, lagi ang tuwi ka tiyangan. Asma linje, asma, hakay kum. Pain kum na sebe, evian saipen, sebe hain, James 4:17, kumpulo. Na rin ay gawa na suwos, gulagam to katuwi room siya ngayon. Na Tegnis Evelyn, kanlile, one less sim sa mga ay riti. Sap ipsen teko ke pel alu pel in sen school men got lut fin pa ye ako kain sen pa fa ko okay fin nakibel meeting lan church te met nakawa we cash o sila Kumgulo kung clarify Sax mo nagkadapel meeting may ngaglin Sax mo man degree 7 katabel mo mi at church meeting masih bang agigit galing kaya kung finkisin siyak di kalme pa kung line na naksingan min onan pa nga masih mo katandaraw mit ko siya Orang may ito ko sa kisensiya. Na, ilating sisina dahil fluyak na ube, nagsipa kisensiya. Na bata orela o yun sa kasamping nila, ko, ngon madal babuyan ko te. Kung pili ngon madal, aspe patience. Aspe mong fushas matayang. Pangasiye, description lan fakon ngon malong. Nakakafakon na le, pero si mo ito kisensiya ko, may kulay na ako na iskisensya ko. Hindi is mamitsingan line. Na kung feedbackan may siyam na kisensya ka, kung wala kisensya kluman, kung minkalam na upeke, alam na kisensya kluman, kung hindi rin may kongan, kung hindi rin may siyang akuluki may tsaya mag-kisensya kluman. Mayin, oyang, kandayin, iyen matal. Ito maganda, bangayan mga sa mga akala. En lonkat, en mamit ak masala. Lonkat, matawag. Gudente rin na mo, malas pa yan. At yung isipin, kung gulo kung fact tips yung nga, ang kina-clarify points lang nga fact mo, akagay. Mayin, finne, may live mo siya sa kak na naksila, o kung siya naksila. Na, tingkali, kat siyam-siyam gun, fin siyam-siyam si pangan, nawang makulog ka. Kat-siyam-siyam yung din galim ka. May yun, katikan reading naklan may singal, katikan reading naklan may singal. Na, ikumintu yung kakala ko na yung N-work, inakil mi kolum si Fenaan, nakainsigan bakit pinag-kisensya at yan. Ko, ngon pa mo yung katiya. Ngayon, siya ko si Feben na. Sisikyakin siya ko si Feben na. Parang kasamdram gin. Kasamdram kos. Kasamdram niya siya ko. Siya ko le. Bait na nga ito. Bait na nga ito. Luti ne. Ako lang sa manual. Tugun. Luti lalos. Ko. Hindi fagangan. Kung paludingan ko, gasta nga pamlitiyan. Kain sila. Tingin siya, bang facts sila. Nagigisin siya at managibel meeting mo. Tinayla si mga tasokta. O yes, mga nga akulin kaya alulasyon. Kaya alam ko na. Siyam lang. Pero si mga nagigisin siya ka. May na-frok lang mo. Ilan yung line niya pa nagigisin siya. Kanilak ako lakan maksingan. May nagigisin siya. Saan mo sila nagigisin siya? May kung fact may line ko.
men met pangan be vinga conduct meeting leo ngayon with kaw class may chik siya na flow ya la ngai flow siya so mo may mga nagin mo kaya nisa kan max yan layla mo ita siya saan galing kan siya minsan ma galing pala siya lang may tapay cash ko na wala mas yung fashion lang tingin siya kung kulang ki kung siya siya na alaw ako lala kung siya kasama ko laksan mo clarify points nga yokshipe kung hindi yista mo pang-facts lang mo nakitigin siya everything siya kasama ko na ro makalam gila may facts like no akin actual sila facts lang wait pa ako ba dafong nag-fact lang ko na ro il siya kasama ko na or ala cash yan hindi mo ko so wikat na pa kulon ang mga lab tingin sa Evelyn, kulon chugya kung tawawigat yan, Rina, kulon pagay sa kaaslaan, na kaya show na ke iplon kalye, katsun kapon program wa siya. Na nga ni spell singin sa kulon na malam na siya. Kulon kaya aslo sa mamnas, kung think ko, share ya, like ya. Taka na ke website la siya. Taka na ke Roku channel, the word of knowledge. Nag word of knowledge app sige Roku channel. Kasum nag Amazon Fire TV. Suk word of knowledge. Kafin ne Apple TV. Sum nag apps kan suk man kun mo liye makadak fashion TV. Kun de liye ko o mo fashion na sum kun ta in the comfort of your own homes. Kun mo liye mga TV. I mean, but fin mga ko story makun. Kat ba muli mga in mo fishes na siwos. Tapos fin teoret magkun, akali mi gidan mo tilogin ye in mo te gidan mo magin maning fall na ke sipelan kat ko inakyok ke gaslan. Naglumalap, am gina ba uye ko parang i-spell siya nga inakal kat le met ke clash ke gasin goal, met kulon gasin goal, hindi na kulon na malap na siwos. Yash lowosan, may tuwin siya nga nga proy in kalye evinash fusi no giden proy ke mes ma kung siya factoring niya message siya wi so taking just ko taking siya no akil niya makusas kaya nakita ko we go sa proy aglawan lap nga tuwin siya nga na we giden proy kalye but proy oh, they've got flat ka na. So, spells na pa. Lumalap ki long gland lobe. Long si yok lobe na sis. May ito. Long ki gas lobe, si bata koy na. I guess makinyigat ki oye lash na naksuway lash. Kafin na mo lash pat lalali kong niya sa mga tang na paye akat tafong lagi mga paspas. Nangkat ki spells na lumalap na sis. Wikut, kashikat, kat eno na iko. Kapag mo siya. At siya yung life na long siya yok lob na siya fast na yung makantulogin niya. Life mo isa kung guess na siya ngayon ito fast yung may sa kansang tulogin niya. Parang kita kulo, parang dal. Lagi long siya yok la lob siya sinsilang kon madal kung akilan niya na siya pinganal. Paingin mo siya flash kipel siya wikut, cash ka kayo. Anyway na ito yung project kumaingin na kayo. Hindi siya sila yung project. Amen and amen. Yes, Lord, everywhere in truth, yeah.